Okay guys, tuguhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo ushobora kuba wahisha application zawe, zaba ari iza social media cyangwa se izindi application runaka ukoresheje focus mode. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel, kuri subscribe, like, share na comment, ufungure n'inzogera kugira ngo tuzajya ucikwa na video nziza tukugezaho za buri munsi zigufasha kuba wazamura social media zawe neza. Ikindi, niba ufite ikibazo byandika muri comment tukagufasha. Ushobora no kudukurikira ku zindi social media zaba Facebook, Instagram, TikTok ndetse na WhatsApp channel. Ndaza gusiga link muri comment uze gufollowinga WhatsApp channel kugira ngo ujye uba update kuri video tubagezaho kuri social media zitandukanye. Icyo usabwa rero ni ukubona nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, nkakwereka uburyo wuhesha application zawe. Okay guys, ukuntu bikora rero, uraza hano hejuru aho usanzwe wakiriza itara cyangwa se ufungurira internet, hano ndi gutunga udufresh, uraza kugira gutya. None urabona ko igihe umuntu amaze kuhagera, hano hari internet, bluetooth ndetse n'ibindi bitandukanye. Noneho kugira ngo uze kubona iyo focus mode, urakanda hano hepfo kuri kano kantu k'agakaramu kameze nko editinga, kari hano magana hepfo mu iguni ry'ibumoso, urakandaho gutya. Hano kugira ngo umaze gukandaho bahita bakwereka option nyinshi zitandukanye. Nuza gusangamo focus mode irimo, dore igihe namaze kuyibona, urayikandaho gutya, ubundi uyizamure uyishyire hejuru. Urabona ko iri kuzamuka, wenda nyishyize aha ngaha hejuru. Urabona ko noneho abanza internet hagakurikiraho focus mode. Numara kubikora, ngo hano biba byarangiye, ushaka wanasubira inyuma, urabona ko n'ubundi haguma. Nurangiza urakanda kuri focus mode ugumije urutoki. Numara gukanda, urahita ujya muri application zawe ufite muri telefone. Noneho nimba ariyo ushaka guhisha, uraza uyikandeho kuri kano kantu k'akadirishya utungaho udufresh, kugira ngo muri kubona ko hari application nyinshi bahita bakwereka. Tuvuge urugero ko ngiye guhisha WhatsApp, wenda na YouTube Studio cyangwa na Instagram. Uraza ukande hano kuri tuno tuntu tw'utudirishya, tuno dutungaho udufresh. Ubwo ninkandaho WhatsApp ihita izamuka hejuru, wenda ninkandaho no kuri Facebook nayo irazamuka, kugira ngo muri kubona ko hita haza akantu ka V mu ibara ry'icyatsi. Wenda tuvuge ko ngiye guhisha na message, nazo ndakandaho, ubona ko kahita kazamuka hejuru. Na YouTube Studio naho nakandaho kakazamuka hejuru. Wenda tuvuge ko ari izi ngizi namaze gufunga. Iyo urangije kubikora, uraza hano handitse ngo turn on now. Ni ukuvuga ngo hariya twamuzamuye yari ifunze, hano iyo ukanzeho ihita ifunguka. Izi application ntizibe active, umuntu ntabe yayifungura. Ndakanda kuri turn on, urabona ko bahita bampa notification hano hejuru, ngira ngo mwayibonye, dore ngiyi. Okay, nindangiza nsubira inyuma. Noneho ninza muri application, uraza gusanga ko application nari ifite zitakigaragara. Tuvuge urugero, na ko hano Facebook ntabwo iri kugaragara, na message ntabwo iri kugaragara. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuzifungura. Bahita bavuga ngo focus mode is on. Iyo iri on ntabwo ushobora kuzifungura. Urabona ko zose, yaba ari YouTube Studio, WhatsApp Business, Facebook na message, urabona ko namaze kubifunga. Nta muntu ushobora kubifungura mu gihe wakoze iki kintu. Iyo ushaka rero kuba kongera kuzikoresha, uraza nanone ugasubira kuri focus mode yawe, warangiza ugakandaho gutya, ikahita iba off. Urabona ko noneho za application umuntu ashobora kuba yazifungura, yaba Facebook, yaba message ndetse na YouTube Studio iyi ngiyi, ndetse na WhatsApp. Noneho ubu ngubu ushobora kuba nabifungura. Ni buno buryo rero bikorwa, ushobora guhisha application zawe. Nimba ari umuntu wahaye telefone, ntabe yazifungura, kuko hari igihe ushyira telefone yawe ahantu umuntu yayitora
itarimo password ikaba yafungura application runaka mu mwanya muto cyane. Ubu buryo rero nubwo ushobora kwifashisha ukaba wabikora. Rero twabonye muri ino video, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka gufungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa na video tukugezaho. Nimba ari ikibazo ufite cyangwa igitekerezo byandika muri comment tukagufasha.